Mayam Bukrumzari dom neng biribas Impact News ni ay Joyshree Usham na Impact News ki manung huna da taram nokchari. Ngarang asi Kangpokpi gi mafum amada maina ambush tathabada Thadou gi church leader ahum lekhidaba adagi ahum amana sopan nangkiba aduga Jouzangtek ki area da su maina kuki khulai paiba singna attack chatharak pani haibada Chiru naga nupa ama lekhidaba magi imung manungda asopan nangkiba sigumba nungaitaba ambush ki thogdok ani asi ngarang Thokibani, Duga, Narang Mag Akoigi, Impact News ki platform da, Hariba, Kangpokpi gi, Mapam da Thokiba, ambush Asigi Matang da su Akoi discussion Taukre. Adubu Narangi Togdo Asigi Matung da incidency Matung da Akoina, Kanana Thon Mano, Karina, Sigi Kano. Blame tauba allegation counter denial adagi allegation counter allegation sikumbazi mayam ama khoi thingna ba duna public ta chamam na ba amadi fahole habazi masi soidre ahan bada haibazi huziki hariba Kangpokpi gi mafam da thokiba ambush asi kuki proof ki moigi Facebook page ta haibasi NAC and IM ga ZUF kamsan na moina thon bani na maina maral sirak pani adubu ZUF Genchuina Luchingba Moigi site gisu, Kamsana Luchingba ZUF ki site gisu, Aduga Arambai Tengol gi site gisu, Hariba Todo Siga Mari Amta Lane, they have a make sing a moi press statement to Antongan, but that might clarify to Krabani. Aduna Hariba Mapam, Akoina cookie proof sing na yam illegally at mina Sagiba, Lambini, Harioziki. Kangpokpi degina Chuachan Propona Bayaba Lambi as Reza Tokiba incident asi Masi Gari da tongba spy ama yauraga spy duna maram waraga exact location zi khangalaga dumaina attack chatharak pani haibasi su viral zi akhona thengnare aduna swai zeiza azang kongsai president of Kuki in P adagi lungkim kongsai moisna leadership Kuki supremacy gi adugi moigi leadership ta moina marak seiza moina hena mathangi election ziga zu mari leina na KRA KLAL na main toroga spy ama yaur maga maina thogan gi incident ne habegi claim zu leiba aduna kadai fawodo chumbano habje khoi public ti yamna chamam na bom phawre masigi marakta tangkhul singju chenarakpa aduna cycle area da tangkhul na luchingba terrorist militant singna thogan bani habegi adugum zu thokpadagi hojik mioi apunbada mioi si kuntra ga mathorom si adum phurup anina detain tawna duna dum leikre kun mathoya mana hojik kuki phurup na phajin duna leikre haire hojik naga adagi atopa kuki phurup ki mioi kharasu senapati da maina phajin duna lei haire aduna incident si hoi Manipur ki crisis ki incident sum chawthorak pagi mami se tarakli nongwai kapna ba mi si ba se dum tatna lepa leitna dum leiri adu si mayam jing marakta khoi ki Manipur lengak under the leadership of Chief Minister Yumnam Khemchand mayam bu one Manipuri gi concept ta mainiam na pukchel chawba lengak ama adi gi mami dum tari habdi ngarangi thodo sreisa sokiba asopan nangkiba singdu akhoi sija hospital da maina laikana bagi pauji akhoi namyam na zum khangnara bani aduga mioi hum laikana duna moigi phibom zu yengchin khiba aduga hariba incident mayam sreisa akhoi gi Manipur gi luchingba singna zu condemn tawbus mayam lei aduna ngasi akhoi na puzreba topic asi Kangpokpi and Jouzangtek ambushes controversy Masi truth oigadoribra propaganda oigadoribra habdu khanazage ngasigi hogi panel members na han bada ke right makta election biriba oza Michael Lamjathang Thadou Leader oza bu taram nokchari mathangda election biriba oza Nando Luwang social activist oza bu taram nokchari aduga ngahake manungda hogi studio da election bigidaba oza Sangkasar social activist puju mangjongna welcome tawjari ngasigi discussion hokdokcha bazi han bada hak oza Michael Lamjathang lakchage oza ngarang incident am nungai taba thokdok oire church leader adugma civilians admaina kapaga ambush toroga hatok pikiba on the spot legidaba masi Thadou community adega states ina sudum mourn tawri aduga aso open mayam yaw gresi mathakta Jouzangtek ki hojiki Chiru naga ama lekidaba dusu mayam na nungai taban phongdoknari ozade khangjaning baje hariba ambush masi targeted ambush ne haigdoriba or a part of larger ethnic conflict ama Oibra election zu lakcharak pagi magi ama allegation ama viral chali basim masina kadai fawo chumbano akhoi chapcha du khangninge as a Thadou leader as a person from the Thadou community first and ground reality do miyam da kathambiu ahan bada lehidaba Reverend Dr. Vumthang Sitlhone aduga Reverend Kaigolun Lowum aduga Pastor Pagolin Sitlhomoi ahumbu in a heartfelt condolence dum PJ ani subay sida akoy Thadou Baptist Association haibase
Kuki Baptist Convention Dula Lenda Leba or Kuki Christian Church Dula Lenda Leba ga pura separate ne moise moigi makhada su leite moigi manung ji su chande moigi su mari leina deba tawgadabu Manipur da Baptist denomination ningba kuntha mathoi 31 association Baptist chathakhiba organization mayam singse Manipur Baptist Convention sida pulleba adugi component amabadi oi Thadou Baptist Association se adumain toduna sida Thadou se Christianity perspective sida loinamak 99% Christian oiraba tarabasu kharadi Judaism Jews ka Israel da chat pakara tei le tarabasu 99% se akoi se Christian oirame ba matamdugi 1894 da matamdugi Maharaj duna aduga Manipur darbar hai tari duna ayaba pira kansida William Petrogyu se la kansida adumaina to duna moise khetang dispensary health care related ga su adum paibanina moise adum ayaba ningthogi ayaba gi matungina moise sida adum lakpane adu athingba madi thame tampak da di Maitegi Hinduism di 180 years before da adum hana adum adapted oirabani na Maitegi da tampak da di valley da di Christianity di preach to gunu haina adugi condition do da kaya Christianity si ako na embrace to raga adum lakpane ba adu lakpadagi adugi history dagi church history matungin na di Thadou Baptist Association se adu lingkhat lakpane adu isida ako 99% se Christianity oiba tarabasun ne ako Baptist se ayamba makngate ba because southern Jouzangtek southern Manipur hai tare Manipur South si sida Jouzangtek anamba se Baptist se yamam de ba maram di moigi Christianity se Wales tagi Aizawl dagi Mizoram rom dagi lakhi bane ba moigi missionary se so si sida ina lakning ba point puthuk ning ba point di even though Thadou Baptist ningba Thadou Baptist Association se church ti yam de moise 70 church kumbane adubo moise they comes under the banner of kainone ba ko MBC Manipur Baptist Convention okay so the mind to na moige apun bagi do yawe ba so aduga lon manaba sak manaba sagei manaba khud manaba Chongthu Baptist Association lay aduga Kuki Baptist Convention KBC okay lema Baptist obegi adugu manaba form amadi leiba tar adu tarabasu moigi organization se tongan na lejaiba Thadou ngasi akhoi na Thadou Kuki na te haibase akhoi na putho akan sida Reverend Dr. Vumthang na haijari ise akhoi na Michael Noina ngarang nahan haibane akhoi di 70-80 years mamangda charsu tongan na Thadou Baptist Association de akhoi tongan na Kuki su yaw de bi akhoi han ta kraba lei kraba pot ni haiba do zangrang incident sidi kana thokan ba mind to adugi history gi background to backdrop to because controversy yam leba amaga so many narratives and perspective ya ta dre to go bu as a Manipur macha ma oina background do ina lizaba pot do kai gino hai di khoi khangba hoi I'm not investigating officer maktin nate ado robasu akhoi the context to Manipur praja mayam da khangja han ning bagi adugi maram du na haijaba yowan so Thadou Baptist Association se Manipur Baptist Convention si sida manung si sida kuntha ma thoi marak tu da yaubne ba hadak Manipur gi irang gi maram oiduna Manipur Baptist Convention se phurup hai tare taret ko Thadou Kuki Chongthu Simte Gangte Waiphei aduga Chin haibadi sukte haibadu ne Manipur da moi taret si moina Manipur Baptist Convention da yawning dre haina moise tongan na ma seme ba okay adu maming kari thon sera haira kan sida Kuki gi maram oiduna Imphal gi tanthok pa gi maram oiduna tei gi maram oiduna Kuki zo convention haina ko Baptist Convention thon se haina moi internal discussion yam lejai akoi Kuki zo haina thon se haiba hojiki ano bo thokase kanna to na bne ba okay adu Thadou Baptist association hojik maru oina moi hojik luching bak mayam sina hoi moina adumakti isor gi mingni na hana adum leirabane adu unity oina adum leina bagi damakta United Baptist Convention haina ko adu ni thonse haina thola kan sida adu gi first convention du pangthok na ba gangte gi Baptist gi Jouzangtek chat pa hala kan sida to thodok ne ba si se adu itaradi si United Baptist Convention sina
faction group makti oidrabasu consequent upon the Manipur crisis, they have been carved out from Manipur Baptist Convention. High get over neba. Adu Manipur Baptist Convention se kai get over from the later bagum neba. Adu ki pot do ama. Ko who dominates Manipur Baptist Convention? MBC hai begitu tonga na thamdok raseba. Okay. Mogi stakeholders su adum lebenina. Adu ki pot ama leyeba. Number 2, ani subay sida Reverend Dr. Jouzangtek se Manipur Baptist Convention du se masamak se 2 times General Secretary ne. Aduga Thadou Baptist Association su ardent supporter of MBC ne. Si sida moina hajar ise sigi MBC si an elder ama oina kuki naga ki lan matam dagi su oza sang phoi su loi khangbang aktane ba kaino se Dr. Jouzangtek se adumain to duna ma se kari handak ki litan ki tho subsequent upon the litan tho do kuki tangkhul narrative amat kan nat lae ba sok na ba khat na ba kap na ba hat na ba phau yo khre ba ko nu mai da phau pau khum pin na khre ba si thodok si sida maru oina responsible uibadi lengak ne ba lengak tu na kana no hai tar adi deputy CM ani ko maugi honorable MLA pu losi dikho aduga Kangpokpi honorable MLA P Nemcha ani wak deputy CM ne mani intervention se yam darkar le ba as a government ko moral responsibility sei da ceasefire gumba ki type se to se hainar akan se da hoje ke deputy CM ani aduga side to honorable MLA sina request or akan se da Reverend Dr. Jouzangtek sina kuki natraba su ma se peace gi mission bu oi tar adi haina ma su anda ki Nagaland du da chatlaga Kohima du da negotiation team du man lu chingraga puraga chatpane ba Kangpokpi doi gi do adoi du da kari incident haino kupna di khoi di khangdre kharana TNL gi president swat wasum du na yaroi haina ngamoi commitment piba ngamoi haina thore yam nungai tna haiba su tai adugi gumbagi kaino su lejai ba ko adu gumba news su amana toi to de haina su adugi controversy amaga su dum lekre what is unfolding event de hoi khangba ngamdre ba adugi pot du head lawyer akan sida subsequently ma se kaino da dum champur da chatla kan sida sigi thodok se thok pane ba so kari gi no champur da ma chatli se ama mayam na thadou ni hai ta ri kaidobagi imphal phawra ga chatpa yadab no hai se akoi da question yam le ba aduga constructed oi balambi ne hai yam chumi adu budi chumme ba adu mi gi movement sing di according on the suning ti gi dum update lo na bad na te but Reverend Dr. Jouzangtek aduga Thadou Baptist Association se kaino hai ge ba Gangol National Game Village wai sida church khuding mak se loi na mak even tangkhul gi phau so e matam maduda Thadou Baptist Association gi se Mericom gi manak tu da sok te ba cap sok te ba mayam na khali ise kamai na Thadou Baptist Association gi di PBA gi church du sok ta banu hai se mayam na ngak pane ba people are wondering miracle ma gumani hai na khalle ba oza adu hojik se tangkhul Baptist kangbu na season nei ba hojik su ko moi se just list rent the season na halle ba now lagning ba point di matam du da at the peak of the conflict matam du da su Reverend Dr. Jouzangtek na luching aga engon da introduce toraga magi religious fake leader atei mayam sing se including URI gumba tora kansida unaba yadaba matamba phausida akhoi se training toraga peace gi damakta meeting Kolkata da su pangthok pangame ba so he always stand for peace ko adu gi damakta da kukinate haibagi phirep su dum all clear ne ba togoda bu khwai da gi ba pot se akhoi na ki ba se Maitai da nate naga ga nate kuki gi ni haiba sidi dum lei jai ba ko Thadou sing na kiri ise a maitai da nate or naga da nate Thadou masen dagi kuki nyung ba chatpa ko adu da thajaba mi sing du na khulai pai ra kan sida church su le atei na loina backing to ra kan sida politician na back sarkar gi su pot su moi dum pai na problem ne hai ji mayam ki isi ne ba adugi Thadou gi internal manung gi pot ne amane but thodok ga maram mari leina na khoi na haja first hand information engarang mak su warisa nei Reverend Hekai simte maming de ibai wane simte maron kya so tok tra he has been already kaino gi assimilated to Thadou gumbane ma Thadou gi ahan su oirabane ba sigi maga ma du survivor ne
wari san tungina video su loi thai mamang desu moi gari mamang desu convoy mamang desu gari chatle maning desu chatle ba adubu targeted ni haina phalo minute ama khatang se khoi se gari detail everything na khangna pan bane hai be se aina chingna ba ma le ba maramdi ate mamang desu thado e maning desu attack to de hek ka pa ga han khre adu gari ni jo smine lai hai badi adugi lambi gi stretch ki du illegal toll tax yam le ye ba dudi sidai si yore si yore hai be se adu khangna ra ba pot ne ba adoi taradi si gi se targeted ne hai be se chingna ba yamna wang na le ba hoi adoi taradi ne aduga mafam areas raise the kanana dominate toroga tax collection to ribno hai be se cookie supremacy sing ne hai dor chume absolutely chume ba problem se ikai hai jo hai ning de oja nando maram di Manipur government se shod man le ba handak khatna ta ba hana da gi tampak da meitei me am saur is dei kem na te ba sida mi hekta dum phaba ngam ching da su phaba ngam law and order control sida to bagum na som da su to ching da tear gas amata su kap ngam de sida bullet phau kap pe haiba yam tai da na sida gi inconsistent treatment haiba gumba adum leiba da gi equal treatment phang da ba gi ne likewise hoji gi ching gi da su ngai da ba se adu gi jaga du kana gi jaga no haina yen na khre ba Manipur police kangbu ei mapanda lera kanjida policing north east gi community singi damakta police friendly gi damakta ei yawe ba adu to kanjida mu gi system ma leba beat system ma leba adu gi lambi dagi sigi fause beat ko ba adu gi beat do constable man nga kani adu gi du haina yen bagumna ko distribute to bagumna hojik su group sing so more than 25 ne da na zanando sigi phamna se amadu da thodo thodi ekhoi gi jaga na te haina dum thaidok pa aduga amana dum to gi ba adoi taradi ekhoi angang su si ko ahan su si micham praja su si guwahati da gi just kaino cultural rituals thamanga suba gi angang kaino to ba gi su si ko aduga kam ta khang da senior citizen pastor su si innocence me am adum sira ga adum leise government cannot protect adu di karigi repeated failure ne ba repeated amata na te adoi taradi ei loisen jage haning baje aina kana samlapna point je lokthok matam da internal differences mayam di lei cookie supremacy da dum ya ba kangus lei ya da ba kangus lei thado gi marakta su sima zu leire aduga lenga ki mai ga son bazu mayam leire aduga hairi bangrang gi ambush ki mapam zidi cookie hojiki su gi group sing jina dominate oiba mapam ni na moina targeted attack ne haibase haiman mada thogloi targeted attack ne haibagi chingna basi am wangna chawna lei haire so sina hatak padi hojiki atopa allegation mayam chaliba aram bai tengol na tawuni tangkhul sing na tawuni or NSN am na tahon bani haiba mayam ziloi negate oire haba dudi hoi chume amarum da negate hoi adum adugi do useless ne boji ki oina just for the sake of argument da dum langna bai adugi ne ba mayam na ina appeal to jan ise cookie na moi gi perspective adum manufacture to raga adum spread to gani naga na adum to ki gani aduga atei tei ne so adum to raga ni just wait mi si bene the whole world is condemning adu di kita ngayo na sa gi propaganda to generate to ngai gi damakta na ta khambio just wait and watch noi bu oidra di dum oidre hayo dana even noi gi mi oitar ba so dumai na mi hat terrorist act gumana mi hat gumbo to condemn to odana so I appeal to all concerned ko e je saying na di oidra ba di oide hayo oira di oye hayo marampiu lala di lare hayo but smaina mystery da I thamning de. Okay, thank you so much, Oza. Matang Luwang se ha Oza Nando Luwang lap chege. Oza se ki narrative se tunga lap pa sila isa chamam na basu sounding basu me am phau ba. Aduga Kangpokpi ki si hek loiraga evening 5:30 adwai da Jouzangtek ta zoom ka cookie khulai pai ba singna da mine attack se thaba da naga chiru nupa ma leki da ba on the spot. Aduna hojiki narrative mayam ma sum saglakpa aduga attack tawbodi sum lepak taba mi di sawbodi sum hengalakpa aduga lenga ki pukchil chawbu so adum akhoi na mayam thengna ba swais da ozai mok tham. Hojiki अखोगी एटेक अनि हाइतारे अमना अखोगी थादौगी पास्ता यौना मोय अहुम सिरा अहुम सोकबा सोंदा मुक जौजांगतेक मुक अखोगी चिरुगी नगा मसीबा मसीगी एटेक अनि सी हुजिबौसी मसी तौरिबा कांगबुदुनदी अखोयना तौबने अमदा सेंगदोरा रोय
si apa nungai claim to bude liam bana tia ba tori ba kampung kari gumba hidden agenda am da makhui kari gumba pandam am da to buni tori ba kampung de singdora roi ba se ning tamba ta le ba underground jing na security po da khul tha ba oi da gadi akhoi to buni ga na claim to da moi da khara madu gi benefit phang ba ga da liam ba ga da ko haina ba adu bana tia ba se adu da ma si government na kana to bono si government na khang da ba government na singdo kadam ne ba si singdoi se tori ba kampung de swing singdo roi ko madu keno to mo gi arwala thu ki thab khara yaw na ram ni ne ko ada government ho jibok singdok tri khoi praja mayam su magi khoi nei na ba engkel ke puthong na nei na ba si loi mai magi ho jibok gi hak dei di ba oza police ki side singdok basidi lamhen to hen ba or unidentified miscreants sing na chathagre sine lore unidentified miscreants hai ba kano leite khoi leibak sida adum ba tam adum ba kano leite adu di sum moina pakem chemden bane ba khulai phajana pa automatic rifle pai raga leiba unidentified di masak di khangri bani na moi khangdi hai ba ne ba miscreant unidentified miscreant su kai no samna da government aduna to bone ha si yamna established oira group ama to doi ne ba unidentified miscreant chaitek pa ga nung pa ga swaida nupi angang da phuram me chere me sanal pathai kredi gunda ahum ni sa cha bom mari pa ga adu di unidentified miscreant sai bia ba khulai phajana pa ga well organized to ga phajana ambush to ga to mi ba kambu du si kamaina khoi unidentified miscreant sai ba tam jeng mai sin da gunmen jo hari unidentified gunmen khoi masak kang unidentified du bok di yar se ba adu mani yam lai da si unidentified underground group ama natraga khogi cookie gi keno group ama natraga keno ama moina phajana mayek sena haibi bam thoe ba government gi mai kai degi heda sumjala suru chu chen ba gunda phadana bakdok to basai to ba adu madi natte ba khama chaina kalaba thang na yalak ba nung thoma halak ban haidari yes unidentified miscreant haigre kaino ma haning ba hai ba sida khoi ni ji nei nei to ji ma sidek di khoi ni nei ba ji khoi hak lei mam di government na chapjan haidrimina chuchampur da khoi gi manipur gi honorable cm ji chuchampur da mi gi tang 35 da chatkani haibasi phajana schedule tawro bane ba phajana schedule tawro bani ko adugi mangoina na numi nini gumbagi mangoina na tarik 3 doi dane ba chi tawrei ba pot se attack se aduda di masdei da adugi khongchatu thugaina ba hana magi kele Kogi Liberation Army kenogi kailun gi hape keno hayo keno hape ama hape to kaure adubaga KRA KLAL au KLAL do aduga adagi UKNA gi su kanna warning tawriye ba yes lakya aduga moi gi suda leiba akoi KNO ga adagi UPF ko na moi phadon moi cooperation piro kholo hai ko moi di thing banate cooperation piro hai bani moi gi na khitang mu suda leibi na ain gi chana kanglon khitang nga aga cooperation piro hai ji moi di mai praja myam di moi lon thingam doini ko aduga atai di no moi par ga khajo warning taroga singnaraga manipur gi chief minister gi khongchatu chuchabu khongtu lakpa yaro hai ba kan bathing bam thammi ba mada honorable cm na madu khongbam su handok pai wafam rek da ba chatkene habi phiri adum lobugi mong ma leiba mali ko adui moina su kari khongte thugai na ba kaino taroga sonda plan taroga toribra habi chingna basum leita ba na deba maram di laiba gari boreo du da phajana identify to ba name plate ama theli ba boreo du mangda adu gi theli mina magi moina target to si to ba yare ha target ada to khilmaga atopa misam khara tawragi di irang je khara nemba ya sin tawri yam irang yam chawni ga khallaga irang gi scale je akoi gi keno si scale si wang na ba honarga tawribra ha ba problem chule ba ade sidagi akoi si thogu thok kan da akoi no ji haijari je sine manipur government si mayam na ngata ju chai ngata ju hulle na de moina di waru bu yai go hunda bu yaro ba moi gi machat tu na moi mong tu na haibane ba manipur government ji hoji dharma gi luchingba religious leader ma dong na haje laing na chung gi luchingba ma dong na ko akoi mi on da pawjen pi dana adagi tawna adugi thak da sum lei ba asopan ngarang tawre oi asopo du manak da manipur gi government akoi chief minister deputy cm mayam chatna ko si je hosan chatle khole madu secondary ne ba first to du di to mi ba kambu kana no security gi mayam loi ko dne ta koi thi dna moina pai dna security moni da to dna kana leire asam rifle leire bsf ba da leire security mayam state force gi mayam adagi intelligence gi mayam loi tachil la kausal ga moi mayam phajla kana kai tawri phana bono kai tawri adi moina keno dagi helicopter sin bra ada di helicopter ga pahendana akoi gi peratum commando ga thada dan da koi thi ga to go to moi jingdina ana bang jal leire ana badi ko ngasi hang jwe hayeng hang jwe ana badi chief minister na home minister na ana ba hang chat bagi thak da leira agadi kai lebak je kana ngak turi ba chida pajuna phamma moi mayam taroga mari le na boloi kopsilga moi monitor tawli ga dong tra ba ngarang ja high security level meeting di phami high cm secretary evening da ne adui matung da operation cha thaba gi pa le thogdok to pung ya thopna ba thogdok to pung ya thopna moi na pham tara adwai da thoki ba adugi matam da gi moi ka dogi habni da ka dogi di yam khudak da torga yam attentive oina go mena torga man khudak da order pi gi dam ne ba tawro noi smai tawro si tawro ha da mafam do si ko chilo kra ba tawra du ya koi bada kayam thapda central force ki kem lei ka do noi phajna tawro helicopter pai ro ka tawro du kanai chali
กระโดดกระโดดซีเฮลิคอปเตอร์เนมนะไปแล้วกันจะจัดประตูดีอุนีเดินล้วนกันทุกขี้คนกินล้วนโตก็ต้องไม่ยอมดูกะดีโตกี่เกี่ยวไปสเตทกอเมนต์นะสิ่งที่สเตทกิจมินิสเตอร์ก็โตกี่ส่วนอันนั้นบางเลยเลยสิ่งที่เขาตั้งใจเลยกะดีโน้ประชาชนกอเมนต์นะมันโตดีอันนั้นบางวิดีซีมท้าจุงยังไงSP ยิมท้าจุงยังไงแม้แต่ก็มื่อกี้MLAมันท้าจุงยาบนเนี่ยว่าโตก็ต้องไปออเดอร์ปีก็ต้องคนก็โตก็ต้องทำไปถึงโตก็ต้องไปดูเนี่ยพยายามรู้ดิเซ่อะดูก็สมัยตัวก็สมัยเลยก็สิมันสมัยก็สิทุกคนก็โตเลยว่าเอ็มบูสเนี่ยว่าคนยิงบีก็ไม่ได้ยิงบีก็ด้วยเซ่เอ็มบูสจะคุไลไปว่ากังพูมันคุไลไปว่ากังพูมันได้เอ็มบูสตัวจะจันเนี่ยว่าเอ็มบูสให้จะดูเอ็มบูสก็เว้ยว่าคุไลชุกไปจะได้ไปสิบิลันได้หลับเป็นนมอีกับสุนัขบุษดีเอ็มบูสที่ให้ก็บุมาดูยามนะขนมตัวเอ็มบูสมันจัดเครียบไม่ว่ามันจัดเครียบเอ็มบูสเนี่ยว่าสิดีก็ไม่ได้มีคุปอันบอกว่าค้างเลยผมทุกเดียวว่าอันนี้เอ็มบูสมันจ้าแต่ไม่ยามตัวนี้ก็เขาจะยิงไม่ก็ไม่ได้ยิงด้วยสิเอพินกีตังตรุกเตระก็ล้วนว่าหิงเด็กตรงรอบิดาอ่างอันนี้บอมกับสุนทรสีเร่มาดูกี่มาตุ้งดามุกอย่างนี้เดี๋ยวมาถกตัวมวยหัวมุกอย่างนี้เดี๋ยวพงตัวปุกินะฮะหัวมันเสียเปรียบเกมนมเดือดสังหุบดาอามันกับนั่นสีเร่ส่วนดามุกเตรียมคุเรียลมดามุกกันตัวเร่ต่างคนละนี่มันสู้อิมบุสโอระขาดแค่อันนี้งานกี่หัวมันสีเร่อายุดามุกนุ่งดาววันดามุกอามันจิรุนกามันจุดต่างที่ตั้มสีเร่ปุ่นน่ะมีสีตรามาถอยมุกสู้เร่บ่สีเร่สิเอพริลตรีตะกี้ให้จีเอพริลตะกุตรีตะกี้นะเมตรอมเดบอกดาสีกี่จังก็สีเร่ก็ดีมีตรามาถอยสู้เร่ปุ๊สีเร่สิสีเด็กวัวเมนตัวสิใครโน่บ่เอ็กซ์เสียปีเด็กก็วัวเมนกี่โจมปีละสุ่มไปเช่นนั้นก็ให้ดีบ่ละวัวเมนกี่ policy สิใครโน่บ่วัวเมนน่ะจับคอนกรีตดิสิจะละมาพอดีที่ให้ไปมาตั้งหมดเลยทกกุกสิอามากี่มาตั้งชุ่มตัวกันดามันก็ใช่คุยให้จีได้มากุกได้เดิมมาสันตุกว่าเดิมมากี่แลนิ่งไลน์ช่วงกี่ลีเดอร์มันอัพพิลตัวนั้นขวดนั้นสุ่มตัวเลยกี่ดีมาดูดียาร์ไว้บ่เฮ้ยวัวเมนเลยไปกี่ให้ผมตัวว่าให้ก็ดำเนี่ยห้ามแต่พนันให้ผมตัวเนี่ยยาเด็กขังกันเนี่ยยาเด็กที่ยาเด็กที่ทับตัวก็ดำเนี่ยบ่สิ่งที่มวยน่ะที่สันตุกสิบาร์เซอร์การ์ดมันอินเทอร์เน็ตกันนี่บวนเจมวยกี่อาศัยไปดีอินเทอร์เน็ตมวยว่ากันไม่ยามทัดตัวกันมวยกี่มีทัดตัวกันให้ได้เลยสิบาร์เซอร์การ์มันนี่พูดสิอุ้มถุงนู้ถูกไงนะบ่คนนั้นริมนี่มาชีนะมายามอิรังจีสมัยตัวพี่ก็นู้บาร์เซอร์การ์ดแต่เนี่ยมวยกี่มาซาเลทุกกับบาร์เซอร์การ์ดแต่เนี่ยกี่นะบ่นะก็จุ่มเม่บาร์เซอร์การ์ดมันนี่พูดสิอุ้มถุงนู้บ่ถูกไงนะบ่คนนี้บ่นักกีกุกีกี่ไม่เตกี่จะกากีให้ได้เลยตั้มปากไม่เตกี่ปังหังกี่ชัวร์มีก็ตั้มปากกี่คำพูดให้ได้เลยเบลีกี่สิ่งที่ตั้มปากกี่เบลีกี่สิมันมวยขังไงบาร์เซอร์การ์ดมันยักเสียงทำไหมสิ่งที่เอริอาจะช่วยบอกว่าเห็นไปยังนะบาร์เซอร์การ์ดกี่ปลานเจอันนี้ชุบดานักกีมันที่กุกีกี่มากี่ถูกไงนะผมดาใครว่าเดินนักกีนักบอกว่าเดินกุกีนักบอกว่ามันสิชะตุพงขังเดรบยันฉันเรบเลยมันมาพร้อมทิ้งเจอดูงามเดวิวานเนบะอดูมันสิปุ่นมักเสสเตกโกมังกี้อัศวนมันเนบะเขาจีบอกได้คนหายใจนี่ดีไม่ยามได้อีกตัวนี้ไม่ยามสิกินมักตะสูบาร์เซอร์การ์ดนั่นใช่ปะมันนี่ปุษการสุ่มการแบบกังฟูมีว่าช่วยตัวโจคุยว่างน้ำดิเลยเดียวจุ่มไหมบาร์เซอร์การ์ดมาปุ่งเนี่ยตายนะก็ดำนี่ตายนะประเดี๋ยวดูมันนี่ปุษการ์ดสิกาละบาร์เซอร์การ์ดตายนี่จะเกิดมันนี่ปุษการ์ดเขาจะใช้วิธีอีเมลสิ่งนั้นสันบีโร่มินิสเตอร์เนี่ยสาวนี่ซิมินิสเตอร์เนี่ยสาวนี่ขลีไว้ข้างเดียวปะมารู้ดีอิสเตอร์กวมเมียนเนี่ยปะอิสเตอร์กวมเมียนนี่ก็หันเอาเรื่องบาร์เซอร์การ์ดตายนะก็ดำเนี่ยปะมันนี่ปุมาสุ่มหุ่นทงแล้วถูกไอ้บ่ก็ได้จู่มาดูกี่ได้แต่เสียอิสเตอร์กวมเมียนปูก็ดำเนี่ยปะมันดีมั้ยทับตกดับตะกี้เนี่ยปะอะดูนะบาร์เซอร์การ์ดมันนี่ปูหุ่นทงแล้วถูกไอ้นั่นคนนั้นเป็นกุยเรียกขังบักไว้ถูกไอ้ไปยาเลยให้ไปกี่เย็ดปังงมก็ได้ว่าถูกไอ้ตัวนั้นเป็นชิ้นปังงมก็ได้ว่ามันนี่ปุกิเลงักมาชิงดูได้คนนั้นมาทุ่งฮับปี้เนี่ยประจำยามนะอีหกตัวรีบรังตัวสิอะดูมาดูฮับปี้มาทุ่งดูมวยนะโอนั่นตัวนี้อาร์ทฮัลเลยเดียวอะดูที่ให้ตัวสิมวยตัวสิกุกีนักเอาคนทุกคนจินตรงนั้นไม่ตีทำแบบกุกีนักกันทำแบบนักทำแบบกี่ฟิล์มตัวเดียวมาซีเจ้าคุยหุ่มทงนักใครดูดับเบิลยาดับเบิลเยี่ยตุ้มชินแบบกี่มามีตาแบบชินแบบกี่มามีที่ยำเชียงกันตายบ่ตาไม่ได้ก็ใส่ว่ามันหายใจกี่ตัวจิกตาตั้มปากีสรุปสิ่งนี้ครั้งไงอะที่สิ่งที่สรุปสุดกุกีนักไอ้สรุปจะให้ผมกัมพูพิชิตกันนักไม่ขายตัวดีเก็บบ่อะที่กินว่าถ้าคุยตามีงงตัวนั้นก็ไม่ขายตัวดีจำที่นั้นก็ไม่ขายตัวดีกุกีนักไอ้พวกนักไอ้พวกขายตัวดีอะที่กุกีสิถ้ากุกีว่าผมทำแบบนั้นกุกีโจกี้สุดจำปุชิตกันนักไว้ตัวดีเก็บบ่กุกีไว้ตัวดีโจกี้ไว้ตัวดีกันนักไว้ตัวนี้ขังเดบ่มาบ้านนี่ปุ่นลุ้นยาได้บ่ช่วยที่จะคอนโทรลไปสิเล่มนี้อินเดียก็มีเดียดงอวีแต่มุกตั้งสมัยนักใครดูขีบจะมุฮันซันไปยาดับพี่ผมจะดูมาไม่นักใครดูขีบกี่เพอร์มานนต์โอ้ยขีบกี่พี่ผมจะไม่อะดูกี่ทรังดีก็เมลบินเดียที่กุยเรียบตัวจะหันตึกตัวน่ะอาหารบันเตียบ่มาดูกี่ทรังกี่ตัวมันทำสิ่งมาสิกี่หลังที่ถ้าคุยกี่มันนี่บุกิเลงักเพราะฉะนั้นทูบเนี่ยบ่มันนี่บุกิซีเอสโอayamบรรณาสตูดิโอออร์แกไนเซชันayamบรรณาไม่ได้ไปayamบรรณามาสิตัวเร่ตัวนั้นมันตัวคนเอาก็เมนูจะคุยมีหุ่นนี่คุยมีอย่างขลอกที่ปุรกันไว้มาดูจับจานทิ้งโน่นนะหายดิเสกุยเรียบ่สุกตกเดียบ่สุกตกเดียบ่ดูนั่นเนี่ยบ่ก็มันนี่ปุกิก็เมนูตัวอะดูที่ผู้เจ้าคุยนั่นมาอย่างหายใจนิ่งเจ้มันนี่ปุกิอีหกตัววิธีบุคคลมักชนะอาหารบ่ได้คุยมันนี่ปุกิก็เมนูหกตัวเนี่ยว่าดิก็เมนูหกตัวก็มองได้หันตายเนี่ยก็ดำเนี่ยบ่คุยเนี่ยว่างงบ่ได้บ่ชูลาวบ่ชูยันนิ่งบ่ชูอิสเตก็เมนูที่หันยาเดนคุยตัวคุยมันจิตทวนมันนี่ให้ตัวมวยตายเนี่ยบ่ก็เซคันด์คุยบาร์เซอร์การ์ดตายเนี่ยก็ดำเนี่ยบ่อิสเตก็เมนูกาลจะก็ว่างงคุยนี่บาร์เซอร์การ์ดตัวเรนให้ไปจิดี
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯔꯤꯌꯦꯕ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯅꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯇꯥꯏꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯤ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯀꯦ ꯁꯤꯌꯥꯔꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯉꯛꯑꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦ ꯃꯤ 13 ꯁꯨꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯃꯤ 13 ꯈꯔꯁꯨ ꯁꯤꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯩꯅꯤꯡꯗꯅ ꯇꯟꯗꯦ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯗꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯔꯦ ꯅꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯆꯥꯕ ꯍꯪꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯪ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯪꯉꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣर्टिंग रीजन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेते अदगी मोगी प्रॉपर हिस्ट्री लेते लीजिटिमेट हिस्ट्री लेते मोगी लेतरने मोदी मी हाल हालगा मोगी डिमांड से नक्सन दोइनेबा अदुन मोदी डिमांड फंगनब मोगी तालबो मतन मी हाल सुम चांग तोइनेबा सी मणिपुर गवर्नमेंट खंगबनेबा खंग दागदी असिगी कांबू सिंगजी फजे थिंगोगदि यारोएबा अमा खदंग थिंगबदे होजिक मणिपुर शांति लेनेबा कुकी लेनाक्सु यामना अखंग हाइ मयाम यावबनिना मोय खंगना थिंगबा ngam करी मखोगी इंटेंशन दा ngसाइगी मसी तौनिंग बै मरमसी मरम खर ले खर सिगी मनुंग मोई मसागी फमजी हम कीयब फमजी खे काय बुका मोई फमजी मसिंग चटपने अखोई डेमोक्रेसी हाइबिसदी अखोई मसिंग नंबर गेम नेब सानैसे ममांग दजु खर लांग खर थिंगे तो कनोदु अखोई हानगी ओनेबन सीएम बिरियन जु हुजी मयाम लांग तना खोतना सोंदगी मुलक पद चतना हुजी लेखा तारेदना सुमाइना हुजीगी ओनेबन चीफ मिनिस्टर खेमचान जिजु अखोई कनोना कुकी जोसिंग खर लैंग ओदी मोइनो मुलक पद मा सोंग लेखा तानेबा लेखा तानेबन कीरे फम तागे ताव तारोय तो इरिपा कनगदमनि हाइबगी मखोइदो वाखनजी मदुगी कनो लेत्रेबा अदुना ममांगदा इरांगे होबो मतमदा मणिपुर की मरुएबा चीफ मिनिस्टर तानाबा मियोय खरा कुकी की एमएलए सिंह सिग नुकी की पाव फाउने है मी खरा करिगिनो कांदा मकोई चीफ मिनिस्टर वइनिंगी सरकार सेमनिंगी सेम मतमदा नंबर गेम मिने कुकी की एमएलए सिंह दुगी मदुगी थौजान मदुगी सपोर्ट यावदि मोय ओइबा ngमोयना खनजैयबा मदु अखोय मदुगी खुदम लैयबा फाउने लोय फा मोय कॉल रिकॉर्डिंग मोबाइल नंगाय मयाम नेदा तौनसी एता चीफ मिनिस्टर वइगदब खरा वइनिंग खरा सिसिना ताइजि कइनो कांदा सरकार सेमबा शक्ति फंगनबोंदा कुकी जो सिंगी थौजान यावदगदी सपोर्ट यावदगदी यादी हाइबगी मोइदा मसादा अदाइदा अमा लेजैयबा अदुना हंतकी अमो केनोना खेमचाना चीफ मिनिस्टर वइरेसिसु मा कुकी जो सिंग एमएलए सिंग सपोर्ट याम फंगम यायबा दिल्ली की हाई कमांड बीजेपी की लीडर सिंग दा मा वहेलु अखोई मणिपुर इरांग खर तफलगे गा हाजिलंबसु यायबा इरे सोने सरकार थुगारग यानाबो गो होनबदा अदुदना मसिंग ngमद्रिसे खंग खंग ngमद्रिसे मरैबाक मफुरुपुगिदी आईगी फमने लुई हाइबा खलकपा मिकुप आदाइदा मखई वाखन दो संगिबननी असुगुंबसी मसी डेंजर नेबा मणिपुर गो हिंदी से सुमाइ थमजगे थैंक यू ओजा अदुगा ओजा लमजाथांग दम लाक्सगे ओजा होजिक चुरचांदपुर कांगपोकपी अनिमक से टोटल शटडाउन दु स्पेशली चुरचांदपुर दे टोटल शटडाउन तौर लेरे अदु चुरचांदपुर से कुकी डोमिनेटेड एरिया ने ngarang thadou gi leaders hat pe namakta moina condemn तौर टोटल शटडाउन तौर स्वाइ जमो चमम ना फावरे आदि कुकी सिंग ना हाल ने हादी कुकी एरिया दम को शटडाउन तौर gi maram sin kari wagदब हात हाइबसिसु अंगांग नुपी दुगा चर्च लीडर हाइ तारे को रिलीजियस लीडर सिंग से दा हाइबसे लोइनमक फावेबा नुवाइतेबा so I think they are extending their solidarity there is nothing politics in it so I said that the politics later bra kaina de khalle ba ko tampak da so mukon su ngarang su che ma to fazana condemn to we ba ko equally everybody condemns so sampuda hak natana ate ite de su shut down khara to we that shows their solidarity but so far koi gi appeal di no to any violence form or lambi thingba or anything gumbadi khodong chaba lora ga to bigunu haibasine hojik su hostages da thammi adubu problem se kaino gi Jouzangtek room gi kari ngarang gi attack oiro anything oiro these are all main thing is because of this pastor gi attack tagineba church leader gi neba government su midi ahum sikre phajana kari matang dono haina dedicated investigating agency high tare central agency CBI lay
or arms ki kaino ki lebani na NIA le anywhere da adum sin na pham thok pra haina di khalle ba adubu akoi ki Thadou gi oina di church leader ni na thawai hatang se akoi gi believe gi matung in na di politics toning da bagi taseng na di haying mag di akoi ngasi mag phumdok sera ina khala kanjida asom gi kotu na su moi gi khara kaino toning bagi moina to khiba haying mag di akoi monbung da Thadou Baptist center da adum moi gi dead body di adum funeral service adum pangthor ani ba we don't want to do politics justice di adum pursue to khigani adubu without violence non-violence peaceful constitutionally democratically will seek for justice ko in the meantime adugi do khoi ni kanna appeal to jaiba so all form of solidarity se prithvi khuding mak ti dum lai ko aduga hojiki hariba latest incidents da yeng pamtam da akhoi Manipur gi crisis raise da ozalam stang hojik Thadou singje akhoi di kuki nate kuki supremacy gi makha da leiroi akhoi di Thadou oina tongana leigani Manipur gi unity da dum main sagula leigani haina main chongthokpa Thadou community je shield oina or maitero na haina chungoi or sacrificial lamb oina hojiki yaning da basingna season bagi mami tai haina of course kuki supremacists na dum season na raga dum leba sigi hojik se yes this is a wake up call for Thadous as well Thadou su kom gumba gi type ta khreba khara safety security determines their identity haiba malak reba hojik reverend vum thang oiro Thadou Baptist association oiro khoi kanna tawnar akan sida noi di ngarang Thadou kuki na ti hai khoi di hana dagi kuki Baptist gi thol kan se khoi di Thadou oina dum legra haieba adubu phibam se kuki na haron ko lai pai ba singna to hi ba gi maram oiduna akhoi ngang thokpa ngamda ba gi ne makha manung du da akhoi adum in tandem adum work to jai they are also akhoi gi Thadou in pi Manipur Thadou is not kuki haiba kangbu du da moina support to hi ba se akhoi pherap chap mana akhoi idea adu gi idea chap mana adum chatmine adum laki eba so Thadous are the worst victim of kuki supremacists kuki di taseng di leite hai base emotional outbursts da haija ban te ba ina or Thadou sing hai ban te ba kana no thidok se why kuki is having problem with Tanghul why kuki is having problem with Zomi why kuki is having problem with Meitei who are these cookies Thadou sing du ne kuki sing du ne yare phare Thadou marak da su ahoi na kuki na te mu ka hai then who are these cookies hai ba di identify to thok ngai phau bu di how will you make peace with cookies Nando, you are ready to sign. Nando was ready to sign when Minister of Home Affairs says that Santi ki damak ta sige point tarup se sign to ai Canada. They are very much ready. All your delegates are ready to sign, but sign to nagadaw ba Manipur matsa kanano haibado aseng ba mi ay Manipur gi damak ta lep ke ay Santi purak na toge haiba so called cookies kanano ba Manipur gi integrity pam da sing now Thadou gi leader sing sumaina hat laga mayam atop ethnic community mayam je chamam na ba confusion ma phawal laga mayam je khatna ba amke hen na ba gi propaganda am leire haiba je ozazu oza kai Manipur integrity di Thadou na di karai da soi to gi bra to de du bu lawe cookie na natro Manipur integrity damak ta lep pa Nando Jun 18 da dum lai CD cooking pi dum yawe CD nangye dum lai CD hoji ju suspension of operation se da basic pillar principle hai badu pillar do kaino do preamble do to abide by the territorial integrity of Manipur yawe me adu moi soi to won natro Thadou na to de ba adu bu ngak ki hai bene adu soi to mi sing do kana ga to ne no Bharat Sarkar ga Manipur Sarkar ga ne ba adu Manipur Sarkar da phajana moina inconsistent statement waris hanaro matung hek thokpa matung du da UT adu da thugai na bagi anything potho adi adum phajana singdo odana ngasi phawda Manipur Sarkar na singdo khibra Nando sign di tawre but separation zum tan ba adum tarladi adudi this is the reason why Manipur is boiling akhoi swaida dum theten adum tore so these are very clear adudi so called cookie du kanano who is the leader kanaga kamain to no haibe se akhoi thidok te ba yadre ba adu gi ne ba Thadou akhoi da tainara kan sida akhoi na cookie na ti haira kan so called cookie do thidok se ba tapna pai se ba adu clubbing da niki khuding mak se haina du to bodi ngasi se we are in a stalemate da lere sidi now somehow Manipur CSOs ma na bahap ta bi du na yare understand to jai Manipur idea of Manipur da thajaba Thadou di hana dagi dum tabani NRC da mitop khandok se hairi yai Manipur kan se hairi yai haina ngasi
loan su chap manaba oirusu sagei su chap manaba oirusu oza nando khoina accept to biba natro adugi idea do common goal ne ba manipur gi damakta adugi shared responsibility do khoina loaning kan da laisi ne ma so adu loaning de ba mi sing ne ba khoina hojik akhoi gi common enemy do adu thidok se hai bne da simple sacrificial lamb oina sinare hojik Thadou community absolutely hojik se khoina reverend pastor sing su yengo kadai phau they have been suppressed, they have been subdued under the barrier of the gun. Ako'y Thadou di kay dongay da ngasi mi sira kan sa ahum fau sira kan sa da ako'y na lepka laga chongthora kan sini hay na hay bangam daran thamba se karigira ako'y na kuki gi numay maton because kuki hay ba singsu Thadou machangak tane ba maram di mo se last 70-80 years se church ka Manipur gi hoji yingo Thadou Manipur politician sing natro hoji kuki hay ba singse IKLF gi che tho yengo ko kaino gi kuki zo gi council gi yengo ngarang gi chief minister gi message mak yengo ba leiri khangna Thadou Baptist Association gi leader ni hai ba pau panbining de recognize to bining de sidi that means that shows they are one moi gi di idea di tongan na lekhi bne ba such type of bias hek khudak ta nan ambush to ba da hek khudak ta NIA da sinaba na tro ngarang du sinabam thok tro why they are not akhoi di son bagi maram oiduna they are treating us bias adudi isor lebane akhoi di isor gi thajaba mi amani peace loving amani aduga non violence resolution pami akhoi gi will fight for justice and adu achumba du akhoi lepani na isor na dum mateng pangbina togodabu sarkar na masagi ngarangi thodok ka mari leina justice khetang sitore actionable item khara towe hai tar adi asom gi hostage gi mi gi sentiment sing chu hantaram ba yae eba hostage gi khatang to ge haira kan da asom gi multi prong da sarkar na wak to bangam da batar adi one way traffic the sarkar dum to ge hai tar adi that will not work ultimately the onus lies on the state government because law and order say adum state subject ori thank you so much